आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ मणिपुर की मफम अयामद ngasi नुमित युंगम मतुंगदा नुंगसिद अमदि अखाक अराउ याउना नोंग चुख्रे नुमित हुमनि चथगदबा एनुअल एक्शन प्लान वर्कशॉप ऑन केबीके ngasiदगी इरोइसमदा लैबा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दा हौख्रे नुपी सिंग वारेप लो ngambagi थाकता लुसिंग बि अमा ओइनबगी मटिक मयाइ चलहनबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ना हाइरी ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनिट निफुरम उनदुना पहलगाम टेरर अटैक की मखा ताब थबक पाइखतनब खनख्रे अमसुंग भारत ना फ्रांस तगी राफेल मेरिन फाइटर एयरक्राफ्ट कुंतरुक लेनेनबा याना चेरोलमा शहीद तौनख्रे मणिपुर की मफम अयामद ngasi नुमित युंग मतुंगदा पाकसन्ना अखाक अराउ अमदि नुंगसित याउना नोंग चुख्रे इम्फाल इसकी कईबी मया लेकाइदा बज्र ताबदगी उ अमा अमांगता थोख्रे इसी खादा नुंगसित कन्न सिटपदगी युम मरिरोंग युमथक हुमदोक्तुना अमांगता थोखी उयुमपोक ममांग लेकाइदसु युम कई खरा अमांगता थोखी हाइरी अदुमोइनमक अखाक अराउ अमदि नुंगसित सिटपगी थौदोकसिंगदा असो अपन थोखिबगी पाउदि लेते मरग असिदा इंडिया मेट्रोलॉजिकल सेंटर इम्फाल की पाउना हाई राज्य असिगी अयाम मफमसिंगदा लाकदोरिब नुमित निनी असिदा मखा ताना नोंग चुरब याई अखाक अराउ याउना पुंग किलोमीटर 30 निफु फाउबु यांगबा नुंगसितसु सिटलब याई हाइरी ICAR Agricultural Technology Application Research Institute John Saben Meghalai amasung Central Agricultural University Imphal ani na khusamnaduna sinba Annual Action Plan Workshop on KBK ngasi iroi shambad leiba College of Agriculture da hudokre workshop asi numit humni chathagani थोरमदु द सरक याकिबा ICAR मेघालय की डायरेक्टर डॉक्टर AK मोहन तिनहाई भारत की लौ सिंगु सखुत हनबो हनबदा कृषि विज्ञान केंद्र सिंग सोब थौदांग लौरी भारतता इंग्लिश सिंग मचापन यांखै यांखै माथय अदुआइद पुथोकलंबा लौ सिंगु की पोथोक के सांग असि टन मिलियन यांखै रोम ओइरमी अदुबो हौजिकति लेबाक असिदा लौमी सिंगना लौ सिंगु की पोथोक असि टन मिलियन 432 की सांग द पुथोक पंगमले मसी केबीके सिंगी खुथांग द लौमी सिंगना वैज्ञानिक ओइब मोंग द लौ सिंगु की थौक पाइखलकपदगिनी केबीके सिंगना लौमी सिंग खुसम नदुना लेबाक असिगी लौ सिंगु की पोथोक हेन पुथोकना बहनबदा अचौब दायित्व लौ तंगाई फदे थौरमदुदा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने हाई Developing our action plan, we must involve all the stakeholders where we are getting the fund. All of sudden some institutions, they come with some fund, you arrange my program, you arrange my mela, training or whatever it is. Now, while developing our action plan, that time they must participate in our program so that our convergence activity, which is most important for the KBK. KBK is coordinating agency. We are providing the platform for all the stakeholders. So what is the requirement of the different stakeholders? Where we put their program. Sometimes we are showing we don't have anyone can come and give some money to our program. थौरमदुदा हानगी केंद्र की मंत्री पद्मश्री थौनौजुम चाउ याउना मरुइब मियोय क्या सरुक याकी Sexual harassment of women at workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act lising ni tarhamdagi matangda nomigi oiba miyamda khanganbagi thormama ngasi Thobal gi district complex ta leiba counting hall da pangthokre District Administration Thobal na sin pangthokiba thormaduda tongan vibhag singi nupi karmasari singna saruk yaki थोरमदु सरक याकिब थौबाल की डेप्यूटी कमिश्नर अंतम सुभाष नहाई नुपी कर्मचारी सिंगना आइन सिंग मरमद निंगथिन खंगब वाटपदगी ऑफिस सिंगदा नुपी सिंग सथब पामदब थबक थोंग सिंग वखत लाकपा अदुमक थेंगनरी मरमदुना नुपी कर्मचारी सिंगना आइन सिंग मरमद निंगथिन खंगब हनबगी तंगाई फदब लै अमरोमदा थौबाल ओक्रमदा लैबा वाइखोमनी गर्ल्स कॉलेज तेंगसी साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमसुंग बिग डेटा हाइब हिरमदा चयोल मचुम चथगदब वर्कशॉप हौख्रे थौरमदुदा नैलिट इम्फाल अमसुंग कॉलेज असिगी मसक नाइब ओजा कयाना सरुक याकी पाउ की मरकथा नातेनो ब्रेक अमा भारत अमदी भारत की मपालम की एयरलाइन सिंगदा थामद मियोय कुनमंगा हेना एयर होस्टेस अमदी ग्राउंड स्टाफ सिंग माई पाकन पुथोप ngमखरबा किंगडम एविएशन इंस्टीट्यूट ने एविएशन क्लास ग्रूमिंग क्लास सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट अमदी इंटरव्यू टेक्निक सिंग ताकपी तंबीदुना थागुदिंग की माई पाकलबा महिरोय कया पुथोकली अनोबो बैच अहोंगबा ममलदा लाकलिबा मेगी तांग 18 दगी हौजरगनी अदुना ngasimak admission तौबी होरो स्पोकन इंग्लिश स्पोकन हिंदी अमदी कंप्यूटर नेलिट कोर्स सिंग सु तंबगी खुदोंग चाबा पिजरी ऑर्फन अमदी रिलीफ कैंप ता लेबा मियोय सिंगी ओइने दि फील औजरोय अकुपा मरोल की दमक
Kingdom Aviation Institute, All Lambulen opposite GP Women's College natraga MPP Complex Polo Ground maningdagi pau logbiyu. Contact number 7005 776944. ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनी नुपीसिंबु वारिप लौब ngambagi thakta lusingbi ama oinabagi matik mayai chalhanaba pandamda khananenabagi mifam ama ngasi longa koireng khulgi community hall da pangthokrai Manipur State Commission for Women na koireng youth organization Manipur ga khusamnaduna pangthokkiba mifam aduda commission asigi chairperson thumlip tining fam monsang na hai khunai gi thabak thorum singda nupi singna chada yankhai gi changna thodang lauri adumoinamak warip lowba ngambagi thakta nupi singna saruk yabagi sangdi singthaningai oina hanthari Maramaduna nupi singbu warip lowba ngambagi thakta lusingbi amamam oinanaba semgatpa ngamlabadi khunai gi sokhut khongtang sing mangjil thana chatkani mahakna hai Decision making asida akoi nupi su aina haibadi authority gi against the nati ko nupi singi right adatra koi gi decision making the su koisi yawa da bune turadi hena chaphatwa samna akoi na imung se nupi ga nupa matai manok se linggen chak manaba linggen manaba haibadi financial oiro mungi development hairo nupi nupa dum tangkai contribute tauba imung ga nupi ngatta puba imung natra rupa ngatta imung puba imung hetna bani aina haibada ga su loina khanna kodi Thauramadu the commission ga tai member sing T Chongshin Koireng SK Sophia Moyon yauna sangnai bemyoi kya sarukyaki mafamadu gi nupi chamarom na Thauramadu the sarukyaki Thaurongi manung channa commission gi mihutchinga wari watai shanabagi Thauram su pangthokki Kokomina tungan wapam singda satuna miyamga puna khananenabagi paring naina satharakliba Thauram ngasisu mafam kayada pangthokki Bishnupur Thiam Laikai Laiba Community Hall da Bishnupur Akoiba Apun Baluka Kokomiga Kusimnaduna Miamgi Iba Mipam Pangtoki Mipam da Saruk Yakiba Kokomigi convener Kurajam Atobana Hai Idam Damasik Kanabagi Damak Aikoi Pumnamak na Amato Oibagi Lisingda Taudang Yaminaba Tangai Fadi Masida Miam na Mateng Pangmina Basiria Tobana Apil Tauki Lakliba me ahom da Pangtokadaba Miamga Chaw Mipam da su Lamdam Adong Miam na Saruk Yabinaba Mahakna Fongdoki Kabo Waksing, Bishnupur Bazar, Wangkai Kaitela Sangbi, Singjamai Shirom Laikai, Hawum Marap Irom Laikai, Amasung, Tera Lukram Lerak Tasungasi, Kokomi Amasung Mapam Singadugi, Tongan Balup Singa Kusam Naduna, Miamgi Kananabagi Mipam Sing Pangtoki. Amuko Amasung Masiga Saminariba Tongan Balup Singna, Langaki, Lau Singu Bibaka Puna Kusam Naduna, National Mission on Natural Farming Matangda, Longmishingda, Ningtina Kan Magi Thorum Sing, Leptana Pangtokli. Ngasisu asiguma thorom sing ningthau khong upokpi amasung tokpokpi da pangtokki thorom sing adu amukogi masak naibulu singba kaya su saruk yaki nongma panbaga mari lenana khoiramban kaithal ga koibada lamtu sangdopagi drive amanga se chathakre drive adu Imphal Municipal Corporation Maira Paibi amasung local club singa khosum naduna chathaki bani Flyover bridge makongdagi khuyatong phawbugi lami paringda lairiba amot akai sing sangdopagi thabuk chathaki panbe yabadi khwaramban kaithal bulu nana thamnana panamda mahut bibaki makhada kaithal asigi karam mafamda amot akai sing lairibagi haibudu khangdoknaba numit kharani gi mamangda drone camera sijnaduna survey chathaki bani survey adu smart city cleanliness program gi makhada chathaki bani Senapati Turelbu Luna Nana Thamnanabagi Sangsiliba Khongjangi Makha Taba Thabuk Sing Paikatnabagi Damak Jila Asik Deputy Commissioner Mamoni Dolena Sabapati Oiduna ngasi Hanni Yangsinbagi Mifam ama Pangtokre Mifam aduna Amot Akai Sing Khomjinduna Thamnanaba Mafam ama Samgatnaba Amot Akai Sing Khonggatnaba Thausil Thorang Sing Yathokpa Senapati Turelda Amot Akai Sing Thadaba Thingnanaba Matik Chaba Thabuk Lakhatnaba Amuktang Sizinaraga Hundokpa Plastic Thingbagi Khongjing Hena Kanchinanaba Masung Campaign Asiki Damak Task Force ama Samnanaba Yanaki Mifam adu saruk yakiba khulgilu singba singda turel asigi khongnungda lam khopsin bagi thong lepnaba thawak paikatnaba deputy commissioner na pautak piki mifam adu da jila asigi makok thongba official kayasu saruk yaki Manipura hojik wariba phim masina maramoiduna English ngani kulhumdoi gi oina kalen gi mahi marong singning thina thabangam khidraba Imphal East jila gi manungda leiba longmi chamri kunma thoida kheti puron gi damak makhoi gi darkha sing online da thajilak pi yagane hairi Imphal East ki deputy commissioner na thokpa cherol amada hai mari lena belongmi singna mathang thagi kunthra mathoi phabu gi manungda makhoi gi darkha sing thajilak kadabani
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯏꯔꯥꯕꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯁꯥꯌꯟꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ National Education Policy NEP 2020ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯆꯅꯥ ꯏꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ Assam Riflesna sinduna security gi mifam amang asi None Jila gi Tupulda pangthokre mifam aduda mafam adugi lanai lupsing amadi khulgi lusingba kayana saruk yaki pawgi marak thadna ateno break amamu Zakonggi pot loi phangi ye. Zakomda nate imungda changba pot khudingmak Smartphone chu phangi ye. Majo hapta Kaisampad Sega Road Konjeng Hazari Lekai amati Thobal Achouba opposite District Transport Office. Akaswani Imphal gi paw tabiri Ngaksal Mantri Rajnath Singh ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi ga New Delhi da unakre Minute nifu unakiba duda Pahalgam terror attack ki matangda kumna wari sana ki hairi unabadu da Pahalgam terror attack ki matangda makha tana pangthokada batabak tharum singi maramda kumna khanaki adumoinamak lusingbani na kari khanaki bagi haibadu di sabsana khangba ngamdri ngarangsu Chief of Defense Staff General Anin Chauhan ga Sri Singh ga unakibani Bharat na France tagi Rafale Marine Fighter aircraft kuntaruk leinanaba laibak ani ngasi numidang waram ngakchal gi yana cherol ama sahi tawnakre yana cherol adu Bharat ki ngakchal mantraloy gi official singamadi France ki ambassador ani gi marak tawnaki bani anabu Rafale Marine aircraft kuntaruk asi hapsilabadi Bharat Navy gi mapangan hena kankat halagani hairiba aircraft singasi Bharat Navy gi INS Vikramaditya amasung INS Vikrana chingba singda sijinagani hairi Pahalgam terror attack matungna Bharat na Pakistan gi YouTube channel tarataruk thingin kreba YouTube channel singi manungda Down News, Shama TV, Geo News, Eri News na singba yauri hariba channel singasina Bharat ki mayokta lana paw sando I haina maral siri Hauzik sanabagi paw Naorem Victor dagi Lainingthau Sanamahi Kang Association Sinduna Chathariba Ahanba Lainingthau Sanamahi Players Memorial Kendra Wise League Cum Knockout Open Kang Tournament Lisingani Kun Mangagi ngasi sanakiba match ta Oinam Kendra A na Kaisamthong Kendra bu Panjal Taranipan Tarada Thoiki Imphal gi Khuman Lampak Main Stadium da Chathariba Anisuba Player League ki ngasi sanakiba match ta United Chandel FC na Anoba Imagi Mangalbu Panjal Ahum Sino da Thoiki Ahum suba Maipakpi Memorial Football Trophy gi ngasi sanakiba match ta Wangjing United Junior na Kangleipak Paribu Panjal Ahum Sino da Thoiki Atopa match sing da City Club Hairok amasung JFCC Hairok Panjal amamam chanaduna draw chatki Yaripok FC amasung Sana FC Thobal su Panjal amata chanaba ngamdana draw chatki Tara suba let TH Kumar Singh Memorial State Level League Cum Knockout Open Tournament Lisingani kun mangagi ngasi sanakiba match amada Taida A Taubulna KYFA Khoizumanbu Panjal Ahum amada thoiki Ahanba United Southern Area Inter-Village Cup Chandel District ki ngasi sanakiba nupagi football match amada UBSA Mantakna Jiontlang bu Panjal Ahum ani da thoiki International Day of Yoga Lisingani kun mangaga mari lainana tha anigi oiba regular yoga training program ama Kakching District Yoga Sana Sports Association sinduna Kakching Mayai Laikai da laiba multipurpose hall da mathang thagi amadagi hauduna June 13 fawba pangthoklagani training program asida saruk yaningba miyoi singna Kakching Chumnang Laikai da laiba association asigi office ta paw phawbirapa yagani hairi Kiran Aroi badamaru paw amohanna Manipur ki mafam ayamana ngasi numit yung matungda nungsit amada khakaraw yaw na nong chukray numit humni sathagadaba annual action plan workshop on KBK ngasi daki iroi shamada laiba College of Agriculture da hokray nupi sing warep lobo ngambagi thakta lusing biam oinabagi matik mayai chalhanaba Manipur State Commission for Women na hairi Ngaksal Mantri Rajnath Singh ga Pradhan Mantri Narendra Modi ga minute ni furam unaduna Pahalgam terror attack ki makha taba thabak sing paikatnaba khanakray
अमशुंग भारत फ्रांस तगी राफेल मेरिन फाइटर एयरक्राफ्ट 13 लेनेनब याना चेरोल अमा सही तौनख्रे पाउ लोइजरी।